All India le Pakistan Indo masak ber kha episode 1 karon ti choka episode 2 tur he buat sai ri khop me ka video en hi description na mo comment na mo karon danga link karon danga dar ka ni zat video kha Indian military house siam ma chumi chu karon khai khom ka tum ber ni a ma se an soidan kha an ni chu animation nen an te uluk dewen an te ni a quality chu ti chu ni big lo na ma se an ulukani thil jong kha an locate thlapa mu nama khami animation ne na ti tur phaison effort na selezor pe ka nga chu wan chonin all sam theng ber turin karon ro man re da tir chonin word by word in ka translate ve ka chumi data kan kai toy ti hian kai toy fe no po ti hian phek ngi mazat ti hian la choka ma se kha kai toy le a video toy te ron chokan tum dona chu min she thiam te po ngai ton ni thil thleng tlang pui zor tak kha kan ron ti thei mela ti chuan hemi phone hi ten ka screen record anga ta chuanin thil thlen dan tlang pui kha kan soi don ni chuan ma sabera chuanin I thuang thumin ankal kan ti khamo thuang thum kha helai abotaba ta tang khan heta Srinagar kha thuang khatin an pana chuan pakhat le jong Gilgit atangin skardua heta le thleng khan Kargil atanga le thleng la tur khan an kal boka chuan thuang thum na chu hemi Jammu la tur hian heta tang hian tin an kal don bokani chumi chu thuang thumin an kal chan khani ta a ti chuan thuang ma saber hi kan soi zor episode on kan soi zor khani to a chu I Srinagar Hari Singha sipai rol te khan uria hian ta henan dang chat rei kan ti khani ta a ti chuan October ni somni palia India rama Srinagar tang hian airfield pakhatan nei ve a chu Srinagar tang hianin New Delhi a thlok thawanga ta tang hian chuanin instrument of accession khan chu sign ta instrument of accession an sign kha October ni somni paruk tlai lamania October ni somni pasari jing kara khanin New Delhi tang khan sipai masaber khathon chawani 16 ante Sikh battalion Sikh regiment 1st battalion tila hanlam shram kan tu ma se adang zong zo ba 16 1 command 7 cavalry ante number te khan an soi kha teng kha an soi han soi ve ta to pila lam dik lo de ne bon min lo hre thiam la an lam dan angin kan lam ve do ni chu ti chuan New Delhi tang khanin Srinagar kha hi jing darnga an thlok chowa jing dar sarian thlenga chuan an tum na mun hi Badgam a hian airfield a oma chuta chuan han tum ta chuan ni somni patsari chonulama khan 16 regiment mi tho mission khat khan thlen belle boka chuan Srinagar kha an han in kul phota chuan hel ho kha ing chingin din hmun ti hre turin an ho tu patin eng khan Baramulla khan ve en china hetan ho tu pai lieutenant colonel Diwan Ranjit Rai ani a chuan Baramulla khan musulman ho mitam tak mai kha awa mu ni an wa muwa an ti man tlem se thlona phur bak kha leilam atangin kal ngai naum ri lawa kong a chhe kan ti khamo Srinagar le Delhi in kar chuwang chuanin an latlem box sian mani kha chuan an tol le ta a helai patan tlang a hianin hunan khorta ni tlang ania chuan sipai kha atam jok helai tlang a henan oma atlem zong kha Badgam airport airfield a khan anum boka ti chuan Muslim ho khanin be event tumta patan hi an kap lo thina an paltlang zo me ulowa chuwang chon omji omlo em te mun ni anin thanta mun kha chon helai kha an lakap renganga mun kha chonin ten kalin Badgam kha jula kan tum don ni hi poimo em meya chan chu India sipai te tan khan helai airfield bakha reinforcement han thlen bel ngai na kha omlowa chuwang chon he airfield an control ani vai chonin helai Srinagar kha an lak chans kha la sang em ani arun tu telam khan ti chuan helai airfield lo veng tu hi
Fort Command Regiment ne Battle of Batgam man te ngai nom khop maya Fort Command ho khanan venga ta hian chu an ho tu pa chu Major Somna Charmania an juk chim huk maya run tulam han tam na ngiang maya mi pasarin mi pakhat beiron theiang anen tam le chu mi za se le lam haza sariang ani don ti nan chu tam le khop maya chu ahin kap ngara hemi ka na hian Major Somna Sharma hi athian ho tu pa hi chuta athi ma thu soi nung ber chu kan mel ma te hi yet som nga le ka hla no ma min tam ne lu tu ka maro chu kan silai mu aral thak thlengin mi pakhat tal pokon ladam thlengin he airfield kan ve nangai anteni airfield kha apoi me ma he indowa chakjok le chaklo jok hril tulian pui ani wang khanin an ven him nge kha nga ya chuan helai patan tlanga an thian te khan an thil thleng khan ju thri he ten an ron pui ve ta boka ti chuan mel malam khanin Batgam airfield lak an tum kha an hlo cham ta ni India sipai te khanin Batgam an secure Srinagar le Patan nen te khan an vong him tere ni chu ti chuan mel malam khanin style thar an apply le a chu claim te in trainin tian Patan kha han ka ve le a chu thadonin an shelawa Brigadier LP Senan a ho to a ta chuanin thutluk na poimo si den si kha asiam ta chu asipai zong helai Patan tlanga in khor tha kha apot kira chuan he ta Srinagar rang kilometer sompanga vele kala helai bor hin koka Salateng antia ta chon Battle of Salateng nei do ni Battle of Salateng hi angai nom riau na lai oma chu India sipai te hian tactic moi do an apply ni mizo tong chon rong chai che thak ante khamo khatiang kha an apply ya tribal ho kha mun sang in sem dar kha an ron kal hlom le ta hian an ron kal tha ta hian armor vehicle pali ne sik ho khan one sik ho khanin an lo ma chona an kap ta tila hian khatia an kim thokhat ta viau tia khanin Srinagar tangin he ten an hela 7 cavalry hoin chuan hela ma hian Fort Command hon kalve boka ti chuan ahan kim ta thep thop tia khanin helaya tribal ho helpol khom kha ta trang hian an kap ta ni helai sikho hian armor vehicle palin nei kan te time pakhat ve ven king boka ti chuan mun thuma tangin ka pa chu mai ni lowa thona tangin Spitfire machine gun nei ho khanin an ron ka boka an tang rei thei ta lo khop meya minute som ni le kan kap tia khanin an tlan cheta chuan pata nan leta an thi tro boka mi zaruk vel an thi nia soinia ti chuan an tlan leta he ta Baramulla an tlan leta an zela uria hian an tlan pheile a ta po chuan an va zela chuanin an tlan chelen ta a mel malam kha chu he ta Muzaffarabad laman let len ta chuan India lam kha chuanin tikhan Srinagar le helai bor Baramulla le uri thleng khan an control ta ni chu thuang khatna helai front khat Srinagar front te an tlom dan kha ani ta ni chuan thuang ni na lam han ti vele taila anni kha helai Jammu Julak tum khan ni a chuan an kalkong po he ta tang hian an kala he ti hian kalkong ang khan an kalta a chuan kalkong a khuwa te hi heta Kotliania Pun chania Rajouri ne Nowshera ne heta hianin Mirpur boka chuta chuanin lalpa Hari Singh a sipai te khan line station ve thlian lo tang ve thlia ma sen tang zo lowa an la phei deuh ta nual ani mel malam khan ta chuan India sipai te kha 50 para brigade ho kha Jammu hen an truma chuan tumdan chuan ni rei vak po mang lovin helai bor kha han lak zung an tuman ni ma se an tumangin thila
thleng vik ta reng lo maya nau sera hi chuan han la rama chuan helai hian kho pakhat jangar khuan te tu na hen a hming nen hen a in mil tlat lawa ma se an mep a chuan helai bor hin ko ka helai khoi poi mo em helai in chu na hi na sa hi helai front ina in do na an nei na sat ber ania India sipai te khanin November ni somni pahnia khanin an love hlol mai ni helai kha jangar kha ma se Pakistan lam khan an run la le rang khopa achan po helai kotli le mirpur le nausera in hi halai kong kha hemi jangar kho khan a link vekani azom veka chuma chon helai control tu ni kha a poimo em meya ti chuan Pakistan lam khanin December ni somni palia an ron la le wata India khan han chan ren ron ata nausera hena in bun de ngara akum le March ni som parieta chuanin operation Vijay mangin hin la le theta chawni jangar kha chuan helam Pakistan lam khanin lak le len tum khopa me thate April thate May thate June thate July thate khan an be le ngara amaro chu an hlo thling thei lova tin India sipai te khan an du tok mai lowa helai bor la kim ve kan du wang khan Rajouri le Punchi lak len tum ta ni chu operation easy an te a harsat em awangin easy an ti hlau maya chu ta chuanin helai bor ram noya ten chingas ram noyan te khang te kha alang che lawa me pa he chuan chung chu an han la Rajourian la ting nen an thok choka chuan Punch pon la he ta uria lo 161 brigade te an ron tang boka ti hian an tang hawa Rajouri le Punch khan lata ti chuan India sipai ten an control chin chu he ti hian Jammu tang khan ti hian an control ta ni khami area kha chu thasikin anang ta thuang ni na indo na po chang kha ko somli pakwa chunjom turan han plan lai khan chang kha ko somli pakwa chuan ceasefire UN atangin rotna ron ama ram le lam ten raman tia chuan anin do zom telo hemichin hi India in an lak chin kha ni le ta ni ti khan thuang ni na kan zo le photang chuan thuang thum na lam chu heta Gilgit atangin an kalanga chon skardu an kal thanga Kargil le hi la tur ro man ania ti hian an kal do ni chu an tum dan ania chuan instrument of accession sign ani khan India sarkar khan Gilgita hianin governor handani ma se aveng tu sipayan tamlo khop maya tin heti hun lai hian indo pui pani na an zo kha India khan Soviet lama side don nia British hoin an ngai wangin India kha an tran lo deuh lek ta zoka Pakistan khan tran zok ta a chuwang chuan British officer pani in an howa Gilgit hin la phota ti chuan Skardu hi nexa an kal le ta a Skardu hi November ni somni pani khanin hi Lieutenant Colonel Serjung Thapa lea pos hianin han pan wanga han veng ta a sipai rol mi som sari vel nen han thok sowa lelam sipai tammang kheng khanaron hual ta a an che hlei thei lawa Kargil atanga kalkong chun kha an dang pingvek bok che ti hen an hual tlat meya chuwang chuanin an che hlei thei lawa November thlan tang kha an ngara Thapa te hian tang rei khopa akum le August ni som pali thleng an tang the ni som pali kha chuanin anin peta a heta thil chin che tlak deuh chu reson han thlak te to India sarkarin thlo na te han thloka tin reson han thlak pon anom na kha kul a hen anin kul in kul chu an reson te kha an thlak thel chang te tama tin Srinagar tang hianin kong pakhatoma chu he ten Kargil tangin te han chho kha ni ta chu po chu India khan sipai enge maza ta han tir chho thina ma se an hual tla ta wang ta nan lo ambush thina ni chu wang chuanin tran puina kha an dong theilon ma nin lo tangral rea thlasom te meu an tran nu anin peta impact don hian silai mu som chen nia chuan an reson po
ai dai lo ngar khop me ni khata patling pakhatin rotri pakhatte an e trok nia soinia ti chon an han man kha chipai som thum panga le na officer pali le ama thapa khaim pe thapa hi british officer in alo milriat lok deuh ni wangin adam chok midang zo chun that vek nia soini ti chon khati lai khate an han tron tlang lai khan hi kha chu kan soi kan ta duaya i Kargil kha mei kha a helam Pakistan lam khan la dras po hi mei ni som ni pania mei tha thawan la ti chon helai Kargil le dras poimo ne em chu le khuwa kha i akal kongom chunan ni le ta ni Kargil atanga kal bok kha ni ta ni le khuwa hi India control lam ani wangin mi an claim si ram a omna sang si a chuan thlona han thlok donin khuwa chengun si ram a sang bok si a bo thak ema sipayan om claim bok si a an han run lai thina i mi so lam khan ti so mayang chuanin thlona trum mun po an lai chapa cheng chedeu kara khan an lai chapa han trum trok sipai po khat to kin tlem te han da thei trok ka chuan kalkong berpinga thlona trum hlei thelo ta ka chuan heta manali tang hen tlang cheng chekara i sipai za som nga velin han po an tumboka mase an van doi kalkonga khanin in biak po theilovin anoma an bonge an thivek nge khonge nom ti khan thretalo ni ti chuan Pakistan lam khanin June ni som ni paruka le hi be ta chia mi zaruk chuang thok choka an va be chia ma aloveng tu kha mi tlem te an ni ti chuan an tang thei don lo tak nge la June ni som ni parukan run kha ma se mak tak main miracle an te mak tak main Manali tanga han kal thau khan July ni ngan han po thei lo ta tanga kal ho khan ti chuan mi za som ngain han bela an tang thlang thei ta chuan le chu him le ta ni chuan India in Dras le Kargil an control tlat mai khalak le tan tuma operation bison an te bison kan thiang chu vuram sial tika ania an ro man nei aruk thayang berin te chan chu teng roin tuma he tianga tlang sang in teng tu man an la mangai lova tin kalkong po kha omlo wang khan teng ho tlan na tur trek kha siam chapangaya le lam en thatu an lo om vereng boxia chu an hriat lo sia khatia kalpui khan tumani ti chuan teng an hriat dara motor sang mun sang kong khat zo in zui dul ka chuan mel malam spy ten an hriat thiam an lo sia mun sang ring kal khoma chuan nai theng bera an na sembula chuan trek an lai po in mel ma hoin an hriat lo nan diversion an te Dras le Kargil kha thenin lohon kap sekani ti chuan khatia an ngai to nan lak pen lai an focus an lak pen la khan teng kalkong an laia chuan mel ma hoin an hriat lok ru vai chuan khan kalkong khan teng kho ra po chi bom khan lo dan lawa ti chuan aruk theng ber khan thil an kalpuya November ni khata chuan operation bison chu tran an nia an tumang ngei mai khanin hi mel malam khan an lo hrelo maya an bar khai chiang khop maya Dras an la a November ni somni palia Kargil an la boka ti chuan helai le ho zong po kha an vong him le ta ni ti khan chu November ni somni pali azo chuan classical lo ne indo chi ro ne a le lam tan vur atlana sa nen na kumlam an tin zone ro lain January ni khata khan ceasefire khalo thlengta ni ti chuan khati khan i second episode chu ti ta thok mai la ti hian India lam chuan he milai na hian ti khanin ro rel nan changta a ceasefire thu an han thlun po in India le Pakistan in ramna an han je pon Jammu and Kashmir mun thuma thena mun ni kha India na changa mun khat kha Pakistan in changa ti chuan India le Pakistan in do masaber chu alo top ta ni
โอติค่ะมินเทียมฟรามไม่อุละแอนิเมชันเตตีอบ่อยทากาเตสกรีนเรคคอร์ดกันหันไทยกอลนกไม่โลค่ะจวนนี้มุนมีตรังหันเอ็นะทิลเจียงสวยข้าฮาร์บุกซีเดียทัวร์ก็ตินขลายรจอรีขวามีร์ปูร์ขวาที่ละกันมิตรเทียมอมซีแล้วว่าข้าที่ส่งข้าอินเดียและปากีสถานอินโดมาสักเบอร์1947 to 48อันอินโดว่าทิลเทนดันล้างปุยกันสวยที่สุดนี่เสตบเท่งมินสักวันกันล้อม